MLA kanong po uba Amiral Bonds mentakas ngi ulalet banjurib ya ko umsaw nong bri PHC kabadang yat shad ke jing pentre bat ban pendep no ya ka nakabenta ke jing mentoy jong ki patba ke te kathan barok kowe ha ka bayade bat ka kot ke khia kumen shupin paw hangne ko umsaw nong bri PHC kadai kabadang shudep ban kintiu kerdan na ko umsaw nong bri sub center Hadian ba kate ka jaka sumar kaladon kam shisha ban kintiu kerdan no nakabenta ban ai ka jing shakri ka bakham biang hakalyang ka koi ka khya shki pajba kate ka thai hakate ka jing jurip ya kate ka PHC ladon ringkan da ka Dr. B Lingdo joint director MI ka Dr. NM Sangma DMHO ka ribhoi lembat ki officer nakatanat ka koi ka khya upa SEM CM ka rai nongbri uba mission tron rangba snong ko umsaw nongbri ba repeal mau pnyang rangba snong ka kbet nongbri lembat kiwe kiriu rangba yakate ko umsaw nongbri PHC kabalaya menta kumba prapusan pesen ke jimpentre lamang pisa hadu kndai point nyophui klur bat khmi lentiru bashen ansa pendep no yaka hakapor ka babyang kumba ki pajba kila ap khmi lenti banyo ka jing shakri bakhambyang hakalyang ka koi ka khya bat kadeiru ka PHC ka bahe tam haribhoi ka ba ya ka building late ha ka jaka itenan bat keluoj ka mendon ru kumba khatpra unit ki quarters na ka benta ki nongtre ayo peten ko poda hadu khatra tali units yo nang ta ni ka karo kalau ka jong ke itenan nalon mang taru hang ni kani ka bathamai ni national pa ga ayush okay katai mana kendong gadai na batajang di ayush tipinyo o doktor ayush ru kakwata ya ki ayush kan kala adon pa dai ba nya di long pindakwa ban sim dawai alur flayo ayush flayo ni caka ti kumba isa iong menne ti mantangi la ayon pet kumi mi ni caka ti ka nakaliang construction nakaliang civil work lokal ada penduk ka 100% kumi ti long nakaliang jongi DHS ka aday ka por ba ngin pan na kasotkan ba kin ay no ki sanction kumba isa iong ka sanction na mari ki PHC ka kani ka state jongi ba ha India baro ko wahi kita don ginom kan nuhut ki doktor sanction kan nuhut ki nurse kan nuhut ki grateful kum ta tet ti kumbi ong DMHO menne along kumni long ngindala e propose ya kata ka HR long isa idon piadon bok ba idon isa balong very dynamic mo kan leadership kita su propose ng tik in sayo nilayo niyo balik mo ti ya kata ka biong DMHO kadai ka badai palak ti ni sedle kuni fi long kani ka post jong ki doktor ka post jong ki nurse bat ki lab tech bat ki tes nam kini tet balong technical post kato ni sedle ta recruitment te kini ki post pada ki LD QD grade 4 pada ni saya asa DSC sa te long DSC but DMHO but pikishnong yen pintip ya katabi ong i madam menne te long katabi ong mairo kabade amar mo ki trashnong te ya katate long andala ayo ka sanction HR pidon dynamic leadership isa tilatim but hi paro khoi te ngingit scam magniga visit jumi mo ko long lai I kat ni ngin pen koloi kat bala ban debio ban plinong sa ti nga kat ni kajing internet ko ni jaka te kanum dei tang kajing kerku ya pi ni shnong ha janrai igini ki khap baro lada ka tarik amhar ni PHC mentangil adon sikijin thia ki breu kinwan ti ngingit scam ni yo ki doktor kiban train kumbila ong doktor anjumo long ngiru por benginang kena mensyua mo live post nem mensyua live post nem tam mensyua idang sudah pas itu yang BBS ni litre sino gendong sa ni litre ni sa ni tre ni le ni selu tenang long kanong kumju hi long pinsyu long ndala awan kum tu ngila snow try ti yang tu caka ti ndala adon lele mo kisnong di balong welcome long kanang kiu te kakam ndai jadi ke scheme ke di pakila initiate na do di ka scheme di initiate akap stella na do 2014-15
company ini mereka the first initial sanction ngiyo stem arzakat ngiyo di hal tu kapol ngiyo sanction tumba para ko like ko south marong government hal tu kapol long i encourage long mereka hamula lihat ki buat support dari negara ki sanction in the year 2019 ya sanction sebab 9 crore new puela buat kalau saja itu ketika jinglet ke dari ketika kita policy ini setang saya kini rekam kedai how much 2002 jadi bagi dapat tender everything ni awak kini rekam di kalau minta physical progress ada civil works kalau 1000%. Donc different bahkan di components you from main building ke residential quarters kita berubah kat platili di long kita ki quarters naman ta ki doctors ahli medical officer long bedi ki allopathic physician nang ikan si ayurvedic physician ru long di nang ta beton quarter naman ta ki community health officers ka ngamati thak naman batai ni ki और दिनांका इधर की क्वार्टर्स नमता की स्टाफ नर्स की फार्मासिस्ट पर की कैटेगरी जो यू हदु की ग्रेड 4 रो कि नंग मनशुआ गिन पजुदन की क्वार्टर्स मुनि की PECs this is the first PECs मुनि हदु kat की क्वार्टers कि नंग का main building staff borok kalau akomodat tu akomodat lagi ke sekway nang one thing OPD kedai betang ka juga bahas jing semua nomor pam main ketika mentaban ai ke outpatient department kepada yang mentaban ai immunization dan kila banyak acu kapor kadang kumbah hojing dia san menta long lega kira mission rang but san menta ki kan ki long kebe ki ba pun ba me but ka labor room facility long kalong baik solat hojing dia di nakalian ke kam jungi long leg ibu target ke Desember Desember 2025 1000 atau bagi dari sekumpa 1 Februari di longim lah pendek begini kam nomor ba ting nomor datang ya di kalong ngim pendek ikit hiu nomor ba kan sedang kacing pat biang hati nong nek ni itu kan saya bo bit hati keselang nakalian jungi nong nek construction nong kubagi nong 80 to 85%. Even the financial progress also is very good. The government is very generous and giving us the funds. We don't like the things we have done anything sure. Kalau apa ya for compound, like a fencing or like that, start finishing. But only problem is water, sir. One ban page ya kena ke spot inspection naga benta ka jing ya jong ka kam hang ne po umsaw nong bri PHC haga jing don rengkat jong siem jong raj kirang ba snong nang ta ki officer ki jongi I joint director I DMHO ba I executive engineer jong ka engineering wing lembat barok ki rurang ba ki boleh sendan lang ngidap ing dokumen ga bakrau ban I ya jing ya jong ka kam kumban shu pentip syaki parano snong gibi bagi jing pentre ya kene ka panung PHC physical progress di civil work kalong kumba rapusan persen kejingnya juga kam kisah astang katu kat ni ki bentah ki badang pendep kini ki sengi ki banwan bat kumju ru am daga sengi habangi yo ban pej dalade ha kejing don rengkat bat kini ki nang alam snong bat ki officer ki jongi ni dak bagi dokumen ba ngingit scam ba kloi kat bala salah ban pendep no ya kejing snai kene ka PHC bat ha keju ko pot ngin sedang nak ban move nak kaliang jong ka department ha ka bedi bat ki sanction of post ya ki human resource apo jong ka ni ka PHC bat ngi scam ban nak ban ta ban jan ya ga jing syaki pat ba ha ka bedi ban ka kot ya ngi scam ban nak kaliang jong ka sarkar jela lang ba jong ka tanat jong ka pelateng ka finance department bakin ai ka jing menjur kloi kat bala nak ban ta ki ni ki post kenang ba ngin la ban beli pat ba no bakan yo ban syakri no ya ki pat ba ngene ka dong bat ka thang ka ba I ka jongi te ngi scam ba da ka jing trilang baro ba kene ka jing thumu kan long ka ba job bat kene PHC kan la ban trikam kloi kat bala beli